Socheng constituency long BJP upon that si labang surodoy form kipi lapen aparta APHLC at tumapan jong si komane abang hemepido komane bang kidugwok do komane bang 2 lakhs income annual income bang 2 lakhs na ber jong si doko seta alang libang APHLC pulotang te alang libang kipi kubang ke APHLC pen ci OC BJP long nang join dun nang join dun de tike oronodoya form mate labang surodoya scheme ke pitek usi alang litum claim pon bom lapen pachi thang pon bom asi alang li inut elected representative la sonolam kaning je bangke nili condemn lo alang li la soning je dat ni por lo alang li ke kapang repair na ye bang hiduk ke la kapan pang repair ni bang lo alang li ke anko nili kacor juye bangke la pohen lo oronodoya scheme long konatsi nangli BJP party pe nakapre kapan pilong le puketok doma nili ke hai hat singong parapan karju kang tungo bang kalahen lo lason thot si nangli nang che thak dunik tha media hong jai tame personally tame jong se konan ne oronodoya scheme long beneficiaries atum ke BJP party enrollment and vek nang ji puyong si do pulotang te media hong jai paklang ikha anlote APHLC party kidukela katumanan ke nang lilang pon pedet posita me nilitum nang jong duna thai apitet ko ko nilitum nang jong dun delo seta me non kidowom Assam state pen labang so scheme ke kidukela women atumapan women empowerment apart isi bang ke hemepi hemejang renga tumapan ke thoma bang ke annual income 2 lakhs pen abera tumapan lapen employment jong si sakuri ke do tuma pan ke la ke pipe la sakuri ka ve tum phana si pichor jipu an pen documents aadhar card ration card jong si dolo pulo tante beneficiaries at least long bangke eligibility criteria bangke la tum fulfill at a pita nono bangke BJP tum ke claim bangke APHLC party pen non BJP INC pen non ASDC pen non BJP nang join dun de tiket PM Kisan talong le urundoi talong le kusi alang le tumang pachet hangrong amanon rong atum ke kidu ga phai bang ke nang bat piglo an ke non BJP tum ki pu bang ke development pu bomlang rong atok damlo te li tum thiklong ji arni bang si kidu ga phai bat adu ke kidu ga phai na ke bat kupi polo pulotang te BJP pe na marsi labang so ke plak ke paduk pik khangya la sinilin ba tuning rilo labang so ke plak abang ke ingtong toling no akinang sot milihin pen aki hai itu master CM tuliram rong hangapan milihin pen isi pasini kang tung jela son lo ration card ke long le lapen PM Kisan ke long le urunodoy ke long le abang pujong sido purutang te nang pasini kami pu alang li anisiani ti pudo nasi nona bangke nili ke theklong abang ke yela son hello so chengalong sitame ongdung PM Kisan ke long dolo lapen ongdung urundoy ke long dolo lapen ongdung ration card ke long dolo pen penangana according je ariso yang atum ke aningarong ponlo sitame non herjong abirta itum kaching hon ake hai het singrong par alangli along meeting kan yito bangke nona bangke ke dangtang ke long pon tangan PM Kisan urunodoy dai hui hormongan bangke alangli in energy kusi kan yido kasi la so putha ka bangke nanglihin pen alangli het singrong par pan nangli kiri sia kime athe ke long tang ason an bangke bang than thedera ke long lia bang potum han kapilong pon dia pansi ni tum soceng APHLC tim pen na tum pan sini pon lo tapen pini nilihin pen soceng konstitusi presiden hin pen pangdak ponji la song lo nili tum jongsi APHLC yongsi sarkar bang lo council ang cari long lo protang ji na tum ke long nang dia ason anta nili tum na tum panang ti pon dia pan kabor ipon hido tapen ni tum ke kais tamet pan ver lo ni tum ke party le kapithe gali ni tum APHLC bangke khai si kapithe khai reng nang protang te nang lige BJP nang pipon pe nang lige Congress nang pipon pe nang lige ASDC nang pipon pe alam peke ni tum APHLC long ke awe kasi nang itu manta nili nang chuning ri tule tholo la kelong tang arison card kelong tang oronodoy kelong tang PM Kisan ano bang in phan puthera
kelong le atung bang po pan tapi pi fangsi ake hai piliram rong hang pan nilihin pen nang chin dilo